jednog od njihovih nekadašnjih članova. 9 godina, ili kako su mi skrenuli pažnju, 10 sezona bio je selektor našeg derbijskog tima. Osvojio je jednu sa Vatarom, jednom je po njegovim vodstvom naša reprezentacija igrala finale i igrala je polufinale u Beogradu. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite nekadašnjeg selektora derbijskog tima Srbije, najuspešnijeg u našoj istoriji, Bogdana Obradovića! Sada će se obratiti predsjednik